и национальности вам представляем. Исәмсіз, құрметті қонақтар. Біз сізні республикамыздың ең янында орналасқан көк милләтлі Балташ жерлігінде көруімізге бек шатпыз. Скоріш донолик тим кунолос. Шун подосан увидашком княгис Балташ Яросмузимамы. Қалай нужна Балташкында емішкіна? Өзіміздің жергілікте жетіштірілген шек-шектен Hem kuş iste, hikmetten ağız itigen. рахим итігін. Дорогие гости, вы, наверное, уже поняли, значит, у нас приветственное слово представлялось уркутскому населению, татарскому населению и Мари-Турек, Марица. Вот они сейчас представляют вам хлеб, чак-чак. Угощайтесь, уважаемые гости. Молодцы! Опа! Қарап тұрамыз дейме. Сіз бізге қалай адам атырап бейсін екен. Бұлдырасыз, молодцы, таптың жа, дәйдегі.